Usambut Menteri Rangba Gejala Mikhlaya usneu bahalang dahar nin kesngi gar phlai trik unailur arjar pusau ulalej banhiar bat banjurib bah ya kakat lingsun jong Gejala Mikhlaya keberan hapo umroi riboi district badagati kesngi kilayo ban senran lem do chief secretary jong Gejala deputy commissioner jong riboi district kumjuru UMLA bat MDC jong umroi constituency ki officer ki badai pej ki tanat lingsun ki officer kat lingsun jong authority of India bat kiwi ru ki officer jong tanat trik kam baper hapo jong Gejala Mikhlaya berlaong bagi jingna jurip jong usambut Menteri Rangba Gejala kedai halor kandong rim ban temu ban penhe susu ya ketika airport kenang ban pensuk ya ki pajba nong lek nong wan jong Gejala berkiwi ki jaj penreu ki bawan don kam hapo jong Gejala jongi Menteri Esdahan haba ai jingkren cikilat patai khobor ula pentip ba ketika airport kadang don kam biang sakumba khandreu akari ai kecaka bersanspa klur kepisa ban penbit penpiang ya ketika airport bersusu ula pensai pajba lengba kene ke kerwo baya kesan spa klur tengka kepisa uloong ba on bay da kesorkar pedeng ba de khandreu akar kecaka pat on bay hi da kesorkar jong Gejala bot ula banru balada kane ke jingthmu kan urlong uloong ba kan longru kakam lani kalat ban yo kam yo jam jeki khun samla hapo jong Gejala kentup nadu ki driver kali ki nongsong dukan ki batrai hapo ketehi ketana lingsun bat kiwe Teman soal pergi report pergi ha ada yang festival dan masa kumulong mutala yok dan report naga airport pergi India ini ka possibilities kadon ka badon ka pa ni bati hambo ikan bersokar ya memang sudah namara kat kum drawing ka plan kila layout apni kat kum indicators kalau imat kami possibility ban expanding port they don't have to any party guidelines sebab ya keren berbagai union government kram in action itu kan diknam prosedur maka expansion kat pun sorry boleh mentan bagi lagi port adon galak expand sehingga the plus to have acquire pun masakan diwakar but extra additional but diwakar ke party B di airport kata itu ni dia kata next day after tomorrow will be having cabinet will be clear pass in the cabinet we will move ahead with the government of India. Arkum ga plan bagi ni mubala daka dan katuan ni guideline berhap exam ni habis terus government India. Kalau exam ni kita inala bermakna lagi dia ada kuma berlaku itu 320 bagi 321 dulu nak kalau ke 320 itu ke basis pak Prabowo more or less 321 pada umur ini lega kat kum sulit gitu ni is possibility ya andai don sepakat tu ni pada don di exam request government of India lagi exam kita lomba kalau head the cost kata exam kita tu belum mentani cerai kelapan long very thin kan hilang extend mereka yes, when everything is done as per the like what I said, man right dia tak mesti kalau betul pun bahasa kasi anu ni kung government ni kwa untuk long baik lah dekat bakal long ketari yang nu ni bas kamtan ni kun de mesti berok bawa ini kwa lu kan long ikan ni de ya ke extend orang ni kada don ark lung taris te ngila kan extend tar handai don katukan ni pada mata safety reason hapa ko yan ni new additional